Some of the section.
Ente tangsa. Orang kawasa ya pakainya pertama sini. Menurut bono siniman kenapa se sinima ya kena sekali kisah sekang sini TTA di sibai je rembedek ni perenai rokno je siapa bercakap ni kumpui orang sini English medium school bo music teacher rwchabmung perenai masa mengojoda makai perenai Nanti bo salburung-burung orang je tongai dok, bo orang perenggani manka belai kahangkok, belai perenggani bo gereng, bo music nanti MUs kelajak master degree. Baca. Oh, langsung nonton. Kita sahah hai resep kerja kerja peserta ni resep mau kita sahah dah hai resep fisher ni.
AIDC by rwchabmung celebration of World Indigenous Peoples Day. Tinini Sanja Zorani rwchabmung ni panda sejarah tenyong situng jo tonono kapang